Туғандар, мына ушул жерде бир туган 14 баш алып тур. Өзбекстандан келдиң, Өзбекстандан келип тур, 14 башты алдың. Дайындап койдуң уже. Эми баазын айт, баазын. Кайсы бирин? Эң арзан канчадан алдың, эң кымбат канчадан алдың? Эң арзаны 115 болду. 115 миң болду. Торпогу мененби? Өзү. Семизи. Жөн эле. 115 миң эң арзаны, эң кымбатычы. 190. Могу сеникиби? 190 миңге алыптыр тугандар. Өзбекстандан келген бир туган экен, мына алып жийип коюптур ушул жерде. Базар жакшы экен, токмок. Зор. Молодец. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Ушул жактан келип алсаңыздар баалар өтө сонун. Мына ушул жигиттер кунажын алып келип, мени тартып коюңуз дейт. Кайсы айылга салам айтасың? Чапай сила. Чапай сила. Мына кегетти. Токмоктун өзүндө канча баасы? 70? Кана мындай турчу, балам. 70 миң сурап аттыр. Бир жаштан өтүптүр, Өткөн экен. Мына семистерден тартып көргөзөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн суроолор боюнча Токмокко келдик. Чүй облусу Токмок мал базарына келдик. 10 август 2025 жыл. Сезон буйруса башталыптыр, достор. Мына адам базып болбойт. Аракет кылып көргөзүп беребиз мондай семистерден. Сиздер каналды колдоп, жөн көрбөстөн видеого лайк басып, бөлүшүп көрүңүздөр. Канчадан туган? 86 бардык элеби? Круп 86дан сурап аттыр бир туганыбыз. Булардын жаштарын айтчы. 2 жашка чукул. 2 жашка чукул. Булар кысыр этке. Кызыр булар этке. Каяктыкы? Каяктан келди? Нарындан келип тур. Бир туган сен ар дайым ушундай сатасыңбы? Ар дайым. Номер айтып койбойсуң, онлайн балким алам дегендер болсо. 707 0707 менен. 205 105. Алып келип бере бересиң ушундайлардан. Заказ берсе 25. Мына 10 баш, 20 баш, ой. Нарындан алып келип берет экен. Тугандар, көрүңүздөр. Азыр артынан көрсөтөм. Бааларын жакыныраак айт дагы. Чырып беребиз, келишимди. Келишим бар, Номерге чала берсин. Чала WhatsApp аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Мына. Байкелер, сатылдыбы? Мына пачын кылып атат го. Кайсы сатылды? Алдыңызбы? Кайсыны саттыңыз? Мына байке акчаны салып атат. Кайсы сатылды? Айтып коюңузчу. Кара кетти. Могу? Канчага кетти? 86га. 86га мынакей. Орто кунажын. Семис сойгонго 86га кетти. Мына жиптери алмашып атат. Жакшы. Азыр артынан көрсөтөйүн сиздикин. Мындай өтүп туруп. Достор, каналды колдоп туруңуздар. Чаң. Жанагы кунажындар артынан. Заказ берсеңиздер ушундайларды алып келип берет экен. Бааларын уктуңуздар. Мына артынан көрсөтүп атам, тугандар, көрүңүздөр. Анда эмесе, буяка, ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы? Чоңурактарга өтүпсүң го быйыл, Молодец. Экөөбүз иштешебизби? Канчадан булар? 80ден доотом. 80ден сурап атасың. 80ден сурап атат. Мына ар дайым ушул жерде жашыраак музоолорду алып сүрчү мурун. Азыр чоңуракка өтүптүр. 80ден сурап аттыр. Ушуларды канчадан болду соода? Соода канчадан болду ушулар? Ар кандай берет? Ар кандай? Купулга толо элекпи? Баа чыга элекпи? Чыгат. Бербей атам. Бербей атасың. Кичине кошсун деппи? Канчадан бересиң 80 дегениңди? 75ден. 75ден берет экен мына. Бир туганыбыз. Рахмат, Номер калтырасыңбы? Жок, Булар канчадан? Бул бирөөдүк, карматып кетти азыр. Жаңы карматып кетти. Мынакей. Канча байке семиз? 105 доотом. 105. Чыл семиз экен. Бул жайлоодан түшкөнбү? Байлаган. Аткорум, болду. 100 аткорум. Булчу? 95 доотом. Алдасы аткорум. Бул дагы аткорум. Байлоодо турган. 95 деп аттыр мынакей. Семиз экен, Канча ет чыгып калат байке? Примерно. Билбейсиз, Жакшы. Базар кандай байке, базар? Ар кандай деп. Ар кандай? Макул, содаңызды берсин. Мынакей тугандар, эми букалардан да көрсөтөбүз. Канчадан экен кунажындар байке? 75ден. 75ден. Жакшы, рахмат. 75ден. Түшүрүп бересиз, Түшүрүп берет. 3 баш бар экен байкемде. Бүгүн мал көп экен. Сиз тура бериңиз. Бир экен. Бир экен, бүгүн, Бир экен. Генен. Бааларчы? Түшкөндө, кичине түшүп атат мына достор. Канча экен байке сиздики? 80ден сурап атасыз. Сойгонго болобу? Болот. Болот экен. Байланганбы? Мына 80.
Semiz mal alam dese Tokmok'a gelse болады eкен de. Bul kança? 80 mana 80 ming. Bular 1,5 jaş koya kunacında. Yaxşı. Bayke sizdikiçi çoğurak eken. 115 bin. Bul 115 bin. Ova azı ötüm bayke. Mana çoğ. Mana ak kulak eken de bu. Uygulsa dele bolat koy. Uygulsa dele bolat. Uygursa da olur. Soysa dele bolat. Kançaga dediniz? 115 lira. 115 so'rab atat mana. Bu kadar kaç elek be? Bu kadar kaç elek? Mana kunacın eken de. Artından da göstereli mana. Nomer kaldırıp koybayız mı? Ha bo'ldi. Telefon ko'tarmaydi ekan. Angus qancha ekan? 105. 105. Yaşı qanday? Ha? 11 oylik. 1 yaş ekan. Urg'achi? Ha, yaxshi. Qana bayka sizniki? Qunajinmi? Qunajindan. Qanchadan qunajindan? Bu 110 da ota. 110. Semiz to'g'ri. Semiz. Mal bo'lsa da olur. Soysa da bo'ladi, 110. Bu Bulchu. Şvit. Bu tuqumga. Tuqumga qanchadan? 75 deb so'rayapmiz. 75'ten so'rab atasiz. Bahasına jarasha qunajinlar ekan-da. To'g'dan tushdi. To'g'dan tushdi, ha? Sodangizni bersin. Yaxshi. Qancha ekan aqsaqal? 78. 78. Bugün şu kunajinlarni ko'proq tartdik. 78. So'radi bayke. Soda bo'ldi. 75 berishdi. 75 ga bermedingizmi? Bermedim. Qancha emi oy? 6 olsun. 76. Bir 1000 so'm qo'shsa, 1000 so'm ko'rsa beraman. 1000 so'm jolpol olib. Tetiklerdi 74'ten bile geçiyor. Bu sizdikimi? Ha, 74'ten beretken baykem. 74'ten. Nomer kaldırıp koymayız bu. Şundaylar bar dayım. Var herhalde. Aytıp koysanız bolat balkim alam deydi. Bolsa. 0703 Aksakalın nomeri 0703 38 38 14 14 53. 53. Egerde kimde uşundaylardı alam degenleri çalыңızдар. Anan tınçın albaңыздар baykemdin. Aksakal kişi eken. Bay albagandарды айтып атам да. Кайсы районда болуп каласыз? Покровка, Токмок. Tokmoktun özünde, Pakrovka'da. Жақсы байкем. Қана өтіп кетейін. Содаңызды берсін. Қолдан келсінші көрсетіп отырмыз мына бұқалар. Еме бұқалардан тарталы. Бұқаларды көрсетейін. Мына краскадан ұрып қойып тұр бұлар. Алынған оқшойды. Оқшош қой краскалар. Достар. Туғандар. Сода болып атат екен. Сені сода қылып атат. Biz bu yaxta görelim. Kaç ekan ayka qandaysiz? Bahası. 86'ga bergen жоқпын. 86'ga berген жоқсыз. Мына 5,5 айлық. 5,5 айлық бұл. Қандай порода бұл? Белгийсіз бе не? Билігі істейді. Белгийсіз дейді? Оқшош екен да, мына арғын екен. Көрініп тұрады, Белгийсізге арғын екен. 5,5 айлық. Қаншаға бересіз ошонда? Бұйырса. Кешіне қосса берем. Кешіне қосса бересіз. Содаңызды берсін. 5,5 айлық бұрық жақшы екен. Номер қалтырып қойсаңыз болады. 0504 0504 46 46 20 20 29. 29 деген номерлерге алып ушул буканы алсаңыздар болот. 5 айлык деди. Дыйкансызбы? Дыйкан экен байке. Чалсаңыздар болот. Макул, содаңызды берсин. Достор, чоңураак букалардан көрсөтөлү анда. Мына бир тууганыбыз 83тен сурап атат мына букалар да. Булардын жаштары кандай? Тоодон түштүбү? 1,5 жаш. Могу чоң канча экен? Байкеники 120 дейт. 120 дейт. Жакшы, рахмат. Булар канчадан букалар? 90'dan. 90? Экөө чоң 45'ten mi? 90'dan. Biri 90. Oldu. 90'dan, 90. Yok 90'dan dedim. Ekөө 90 dedim o. 90'dan. Ha, boldu. 90'dan eken. Mana. Ha, bol tartam. Ha, özüңүздү кана байке сүйлөңүз. Базар жөнүндө айтыңыз. Мал кандай? Кымбат? Бирок мал көп го. Mal көп екен аяғы. Көп, Каяктан алып келдиңиз? Кеминден. Букабы? Канчага сатып атасыз? Сурап атасыз? 120 сұрап атам. Жашы кандай? Жасы 1,5. 1,5 жаш. 120 сурап атасыз. Жайлоодон келди? Жайлоодон. Жайлоодон түштү. Мал түшө баштады уже. Түшүп атат акырындан, Бұл кетпеді қарай. О, мал көп. Базыш кыйын го. Жакшы. Көрдүм, Мына буйруса элдерге да көргөзүп берип атам. Макул анда байке, ийгиликтер болсун, Жакшы, мына көрдүңүздөр, уктуңуздар, туугандар. Каякты? Мен мал тартам, мал. Тамашалашат досторум. Канча бул эркек? 72? Мына жашыраак, 72. Сурап атат. Моңларчы, ойбой.
Tuğan, assalamu alaikum. Qancha mo'g'i? Sizniki emasmi? Nesi yo'q. Buqalar qanchadan ekan? Bu. 160 sharele. 160 ming. Bir yaş bu. Mo'g'ichi? Ha, bu sizniki. 160 ming mana aka. Shareledek. Do'stlar, mo'ni ko'raylik. Qancha ekan? 140. 140. Yaşı qanday aka? 1,5 yaş. Oh, nimaga tuqumga qilsalo? Nomer qaltirasizmi? Bunday satasiz. Ma'qul. Ketdik do'stlar. Mana buqalar. Tuğanlar. Qanchadan mo'lar bu? Aka, bağlari. 83. Mana 83 dan tezilet. So'rab atasiz, Bazar qancha so'radi bunday? So'radimi? Quruq 75 dan bermedingizmi? Oho. Qanchadan bo'lsa berayin degan o'y bor, aka. Ko'rarmanlarga aytingchi bir. Biraz. Nomer qaltirib qo'ysangizlar bo'ladi. Yo'q. Ha, yaxshi. Bularda siznikimi? Qancha bosh bu? 19, maşallah. 9 bosh qanchadan bağlari? 103 mingdan so'rab atadi mana ki. Qayoqdiki? Bazardan alınğana terilib, he? Ha, yaxshi aka. Foydani bersa-berasizlar. Ha? Buyursa, sodangizni bersin. Mana akam aqchaga urgan aka ekan. O'shanda tundala kelib olib qo'yasiz-ku, ha? Ertamen, ne? Buyursa mana aka. Negizi subota ishenbe kuni soat 11 dan keyin bozor boshtaladi-da. Anan teribdir. O'zi aytdi-ku. Mana ki. Yaxshi, assalomu alaykum. Qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ladi? Ha, yaxshi, rahmat. Akalar. Qo'la jadatqo. Qanchadan bağlar aka? 75 dan. Erkeklar, he? Mana erkeklar esi oladi-ku bular. Jaylodan tushdi. Shu soda bo'ldi aka, bir aytingizchi ko'rarmanlarga bunday. Qanchadan berdi bozor? Bazar berildik. Berilekmi? Ma'qul, sodangizni bersin aka. Sho'ng buqalardan tartib ko'rasiz. Men soda bo'ladi. Bersiz. Yo'q, bersiz. Yo'q, bersiz. Qanchadan aka? Bağlarni aytqonchi. Bağlar 100 mingdan. Buyog'i 100 mingdan so'rar. Buna. Bu akam qancha? Yo'q, tartmayman. So'rasangiz tag'i. Ba'zi aka qilyapti soda. Qilyapti. Qanchadan bo'ldi? 500 so'mdan yetmaydi. 500 dan yetmaydi. Ha, O'zbekistonga ya? O'sha O'zbekistonga. Ma'qulaymi, sodangizni bersin. Bunday belden ildiyla tartabızda aka. Eğer tetakta turib qalsa, yo'q, tetakta turgan bo'lsa ko'rinib qolishi mumkin. Ko'rinib qo'yarlar-da, salom aytib atpay eldim bardi. Ma'qul. Mana shularni soda qilib atadi. Uqtingizda. Mana cho'mbuqlar bor ekan. Buqa qancha buqa? 150 deydi. Qancha yaş? Ha? 2 yaş ekan. Mıqti ekan. 150 de. Bir ele baş var mı? Ha, sattınız mı? Şunday bile. Qanchadan ketdi oşolarınız? 146'dan. Ha, 150 dep so'ragan 146'dan berdingiz. Uşunu qanchaga bermedingiz? Yemi so'raydi, he? Ma'qul, sodangizni bersin. Mana. Mo aldingizmi siz? Yo'q. Qancha bahsi? 120. Bir öyle mi? Bir 120 kema Angus. 120. Aa, tartamiz. Mana ki Angus. 120. Bular mı? Qanchadan? 100 ga. 100 ga. Ha, qunajin mi? Qunajin. 100 ga ken, qunajin. Erkek mi? Muzosi urg'ach. Buna urg'achi muzosi menen 100 mingga deydi. Eko'ni 100 mingga beradi ekan. Birinchi tut bu. Birinchi tut. Qayoqni moli? Chuydikilar. Nomer qoldirib qo'ymaysizmi? Balki malam deganlar bo'lsin. Satılıp beradi, he? Meyling, sodangizni bersin. Mana ki, dostlar. Shu bilan videoni oyoqdaymiz to'g'anlar. Sog' salomat turinglar. Reklama uchun nomerlaringiz bor. Agar bizning kanal orqali sotam desangizlar 0707 388 350. To'g'anlar, ushul yerda ya, maldiki, ushul gigantni sotam deydi. Millionga berem deydi to'g'anlar, mana. Nomerini olib beraylik, qolgan ma'lumot tezden so'raysizlar. Men mal tartib ketatsam aytadi, satamын aytib qo'ysin deb. Tuğandar az nomerini alıp göreylik, gigant ekan. Mana. Bundaylarga da ötөбүз aldыda, gün ысык. Dostlar. Minaki. Nomerini so'rab bereyim.
Milyonga berem dedi. Emeçi bayke. Kaç yılkı bu? 91. 91. Numarası aytınız. 6 kup. 6 kup. Uzunluğu kança? 6 metre. 6 metre. Numarayı aytınız. Balkim alam degenler bolup kalsa çalat da. 0555 05 55 he. 77 77 30 57. 30 57 ha. Şu gigant çöp 250. 250 tük batat eken, çöp taşlısa bolot eken. Hem bir tuğanı surandı. Men yok dep kete albayım. Tartıp koy dedi, tartıp koydum. Milyonga berem dedi. Al canı özünüze söyleşesizdir. Numarini kaldırdı.